Nini sio mwende kwithia wasi athimbinge naende ya pikaisa ya kilungu cha Thambalala kula watindila ithe cia theni cia utanu cia kio ni kwate watinda nesa na indi ukuthoja tukabikie na utamba ni mwende wa kilungu cha Thambalala kila ikukia kila thanda tu kwambia saidi na miongo ina cia wiyo ndeni wa TV ya kule vata nayo pyu ya Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba na ndi kilunguni kinoti thati ya kamisi itu tukasizia kula kwina mathina tukabikia na kuthinu cha na kula kwina mawe tukabikia na kulungalia nikendoke thia misini ya ungamana lama ya kwenda kulika mutwanone ukethia ni mane wa mautao kibathukanyo nikenda ukethia mailika na mayuma nyine twa Veronica Siombua Willy mutwesi wa kilungu cha Thambalala na kilungu kino iko atendeni wa YouTube ya Mutongo TV /FM official kana ndeni wa Facebook ya Mutongo TV na uthocha tukabikie kutambania imwe ngina muthia wa kilungu kitu netha wina ikulyo ukwenda ukulya bikia na utuma ndeni wa namba ile 3 kenda imwe 5 ile 3 kenda imwe 5 tikaribu sana Reverend. Asante asante nundu wako ndhocha na ninakethia musiaisia waitu isitwane ya Yesu ni museo chuma ni kiseo ni Yesu nondangite na ngo yakwa ni kumwenda ngai nitungia ngai mubya nundu wa uya munene utunengete na muno kwisilaba Mutongo TV Thambalala nundu misene woete aingi mangu nite simu maimbia ni tu materia mambi yetu ya kanangala na tweme bau na indi ndo sengethi mutumia menda wako wita wa Reverend Moinde ulani wa principal wa Ukamba Bible College nina inake andokete kwa kanisa naambia tweme bumwitu akwa naibu na Siombua na ingi ndo sengethi yake na ndio mamando na indi we mewe tu wete sitwa ndatika sida si nini na ile tuenda kwa evo indine nundu niyo yibata ngethi nenzio na wisinesa tukwendete muno kuma ngoni wewe tikaribu sana ngainda kwikenesa mutwanoni na indi umunde tuine somo ya mwanya ngoni ziciana twiriaga siana chango bali siana chambo dikome siana to isiana twiriaga siana to nundu topic la tunena ni very sensitive na twenda siethukiwe ni andu aima ala memitwanoni ala makwetie kwibania tola mwanake witu tola mwanake etwa kibanga kibanga wina ola mutwana na twibo tatume Basuyu ena munyanya no medukesi na onde ala mekwibania medukesi na nini si ngaino komekanisa kuti yasa siana ikome hivi sika assignment isiona grace ni simu twendete muno mwasi ya mwenda mbotona nundo twisawa na twismart twismart isiana si akona tembo isiala nelwe ikome yes pe mwana nae wakwa though ti that close but no mwana ni harusi inaendelea ni mwana ni twisene mana endie tomba nya harusi nesa andu mathi harusi ni meka matwandeo mega kila kikawa ilandeo matwa elute kana kemandi kila chonde meka na harusi yela mwetu yake wa harusi nzio pyo natakithio tondo andu meka Kenyans mathi animal nela mana endie animal masio kama taimwe nundu be maundu mathukie nele na jaribio nena ngano madam mwethembia generator ku ona ko enauma ikuma na iwe yote na wiva na mundu etele wakatwa amali kwa mwetu OS generator ndi kuuma this you nye kwina thina lakini ngayateli sana situ ila sievi ndani ona kausi asia nundu waitumi yiji tuthi kwelesa meazia nikawama keka kindu kitu wa mic testing bwana test na ni wailu ni abakwa ni wailu ni abakwa ni wailu nulete ndio sino diete kila nundu Reverend na mule lakini nene si wena mwana atube ndo twana ile mwambo ni wege ndiaika nundu nyendiaika ebinda byuko mweka nundu kokwa mathina nundu mumala ao mundani mukajamanga maisa natural foods mundu aithukuma yani alafu kuna na exposure mbi ngugari ambe kuyana you nyetiko thugu lakini ndeto yanga inilete actually this is nena na sia vinda yingi trust you kuina fan ya marriage actually and make a marriage just for formality nundu no na ileta kutwana na harusi nundu ni maisanie magina
nimakalanilie nimekanie kila kika wa muume na muka ndwithia undu twe excited twikuria mutwano ka weekend ukambothi ukakoma ngokethu ngakoma na mundu umeata ukamba itata ukamba isisa mingu atonya juke yuko nundu metha maminie maundu lakini ndeto ya Ngai aivelania 13 na muswakana uyasa mutwano no taiwe ni andu onthe na ukomo ndukethi we muche nundu Ngai akasirila ithaa mathaa na ilala najui sio mbua mwana mutwano nini kwivania ni interview ti marriage najui kwa swania wibawe ni anake bakuvi o atano nthini wa thayuni waku ukome no akweke mwekane mubike bandu ukwatane nonge mubike bandu ukwa na kilomwe ambio gukomia wabinya yu lokeso kutwa akethe yaki yukindu cyuni kithuku muno ni usio mundu kusubia virginity yake emundu ume emundu muka nikenda withie muthenya wa mutwano wirika pekindu kwiwa excited aikulia kikabi kaindi mutwano kabi kendi mayiwa kiswana nada ukethie ku aja mayiwa kisima agitaisa ogunu wangengele magele aisembua yele jina tuwa ni kindu akwa twa tukwatane ni reverend wita Mwema wa Mboni lo watu twani this ame Grace shikaneni twakwata nyukitha niigwa ni thilite na wakiwe chauma ndisi chauma bachaji balukani ni wite wia nundu it's something dainaika ndini wa thayu ni twakoma na twakethanila gethi ya mwai tunaketi tunafanya mambo ila meutumite tukomana tukayange watu kabangithia na tuita ni twayite na thiri kana tuikabite cia Ngai ndini wa kwibania kwitu ari so sweet kekabe mwana ke wandu bithukise na ni kwatebo na mwitu wikalia thayu waku wi mutheu kubikebi ndani yu ukakwatwa tunondo ukegwa thithi nundu ndwakwatwa ubizibe mwezi ina thithi mwitwana kibiba ndu benzithi nundu mwakwata niye kwati na kila bandu bonze ko ni nkwasya kikani batonyeka andu maitwana mekalia mbibania yo jintheu nani ndwangulia kuno ndakatu thindine wa isomo yu ya niki andu matwana mena mea maingi mitu ukethia ni wa college ni kwema atinde kwa mwanake nikenda atinda ithwa athuitwe with ewa atatonya kana mwanake ndwithia kulia weekend nundu ewa mangi mapakewe ewe sawa indi matwana maundu mayikata mayema ndwithia nake na 8 wi matabi umayikwata cia tola mwanake akwa kuta kibanga ndamanya kitu weta wi mutabyo kula yani ni moko bana baby imagine yani baby yesu yakwa Titi wangu weta ni wetu kila mwitu na mwanake mekwibahania na mweta nundu ni mwanake ni mwendete ngatuboya mutwana ni weta nundu wanake na etu teibindo yibika ukeria batao ndwibo tuita batawa kitandani kwangelekanyo ibukuni ya sumbi wa mbe kilunguni chuchambe pabe ya musumbi ukwitwa Daviti ya najila wayanakwa awevia na mbebo nyingi na man uze ibeti nyanya Daviti ibeti nyanya na kila kibeti kwe kwacho na waza with it like uze mwina ibeti nyingi iseba ze imena ukethia no waile ba katikati ndwe nao athukumi make mamu manthi yake litu kai kombe muno kaseo muno ketawa abisaki ketawa abisaki keli tukana keka musunami aetewe na keli tukai kana ke na wala Biblia yasa kitu kana ke kindu cha ichuma yaika mtoto aetewe mtoto aetewe ka mtoto na ka komewe kithuini chao chake na kekalabu kithuini cha Daviti indi Biblia yasa Daviti ndaundo wakeka agita homelia mata oikona mata maile indi aitata maundu mayigara aitata Daviti unonie mukawolia aithamba ai moikauni na isilita kuyulu ona kibetitikia chana ke yani ko mtutu ndo tuanza tulinesa asisia azembe bia ni atawe na etewa mikida nesa mbaka matunda megara moka mbaka egwe kindu kikisawa muome aziavyowe na wawo amino muthika na amu yangi aba nini azioke musinisa enesa
kita wambe December choka yusu wewe yakele tukeba akethoini ende ndondo wikara ndondo wikana era toka sisi yuke kathei ngogere tukiasa kithoiki eno ndo sisi jamaa baba yundu maungene akasisi ndo kololo ete ka kosi kololo undu kololo ete indi ndondo watonya ndondo wake kana Biblia ya Biblia ikenga na unda viti ekalana kobu akakoma nako akekalabuke akathei indi ndeki ndu watonya atata ekaema nikiema kindu nikiema na tia umemeoka onaka na nini sibe andu matwithukise mya bastendea nundu maundu ni maemie kitandani ni matwanie amwe mena myaka 2 3 ina na maundu ni mekiata onangi mana indiani muni tasuywa weta nundu tuwe wiweka be ongi unango ne yesi mana indiani muni maundu mekata maema onaka ube ongi una indiani muni na kelitu na athia akelitu kai nitwana tuto yaone sana sing Cambodian kasungitwe kaitwa skulu kaitungwa ato ake ona university kana kusoma akio musikwanya kaitwa university skulu kajikata wethi akasubi tu utakatumbe nesa kele tuweza koka ko mwana ko ni mundu ume na juma yatwana na alusi mwana kema kulmauluka nande kema thikundu kulama na entie Zambia ila manabikia kuwe mwana ke atata kindu wewe akukitomi ona kobe bandu balikela ona kobe katilona kan na ndu isi ibinda yatene kunetha kwikibathukanyo nundu andu ni maneka abi maka utakewu maka kuangu ukethia onetha ndu isi mundu ume kuuti kukwatanu muno kouni gwangu asiati wewe yabe na thina bakangu ni asimu ndio tabiondu ni na muyeke ndo mundu nambiye basta nenge namba ya umwetu nikasawu muzo kaleka mama yandu asika basawu jenze yanesa nunu mwanake nunanyiwe nikindu kila kithea sia batani chao kimwe nambe mweji ita wa stress na anxiety stress ti mathina yu mundu wina thina sex yuma akilini it's like na yila akili yusuite na yina mathina maingi mama wibandu ni ndone na kuweko tindo yumanga mwemeo nundu amwe mauma amume maimea ni moosiwe ndiasia ni woshiwe nicho kitumi yote kuungama hivi kitandani kwethiwe kwina kao mundu wina thina mundu wina wito wina mathino kwete mundu wina anxiety mwana kwa ndeke ndu wikata ndeke ndu utonya thino longi ni mathina matana solviwa ala tumeta unsolved conflicts yes mathina matana minwa thini wa mutwana musese windini wa kilungu cha Thambalala hekitu kwa teutandithia hani tusiokithio mituke Nindini wa kilungu cha Thambalala na ina uthochedha ni nduwa bingu ya TV yaku twende na kutawani mutai witu wala tende na kunena nisia yo mathina makitandani metu ni chao kiutuma mundume mundu muka utakuna duty yake pa kitandani undu bailite na ndo wambe twamana kana ni kwithiwa mundu ena stress kana ena mesile maingi ukethia maitona kumutonethia kutedia undu bailite undu ngirimo twasia hii ni mathina alama kwemanwa ukithia nipe kindu mukusanisia nthini wa mutwano twina neni elengi twasema mundu perfect twasa twekeania na yuki itu na ekeania ukithia pe kindu mwikana musebe kindu wika na muno ta mundu muka yila watu ni mundu ume ese mundu ume ngai amonengie kwithwa a provider wa family yake au mbithukesie inesa ona twanena ona twasiata this is biblical actually mundu ume wengelekani wa Yesu na mundu mukani wengelekani ya kanisa kanisa sasa on the way to say Yesu you are the breadwinner you are everything na yupe kindu kithu yaka jila mundu ume niwe wiba nyumba niwe twasi ana skulu niwe wika yani mundu ni mutengea obu nde undu wika itelemia na amina kwika maundu asu enda ukukomia yu akaingi batanu thela ithi akulia yu mundu wi nde undu mbika yani endende ya oba ndandethia
ndandwa saluni ndambika ndatwasiana ndeundu wika yani ndutalania maundu isu twasita conference kwina mathina nthini wa mutwano kana nake mutumia nake muka ailiu ndathamba nukunyunga kitanda ndaungana na mume ndwithia mundu ume abika ayenda kulika kibaluka andu isibe mundu muka na mundu ume mombeto kibathukani mundu muka pata wake uka ta mutwai wa kisululu ona mutwai wa kisululu ndo twa pata wa mundu muka witha wiliu kisululu kusosea no mbaka usosewe ni kana wikara okay naguo pata wa mundu ume ukata ile ngali cia automatic ubinye yau du ni akwata na yakwata no ndi mundu mwana maga kisululu kikasosewa pata wa mundu muka wenda au ndi wa mundu ume ukilau ku nundu wapena mathina mundu ume ndena bata na mundu muka ndu isinde mwika kila kita wa romance ila foreplay ila ya kumumbania nundu ndo emwenda nyunga ona imwekania conflicts isu cia family ni cia time mathina ndinena na kumsia ise witu ni kuyati sexless marriage pato wa kitandani wa makuyanewa mutwano mathina alange mauma matuwa wa mwingu ni asimo mwimbia mume akwanda nenga endesa mume wakwanda ambika maumite kitandani kitanda kika selva maundu alangi wa mema seo no longer wita wai ibindani ya technology na social media uitwa ubo wako sisi sindu sita wa pornographs na porn tisi tu za pornos jila andu mali kama nondini wa pornos idugezi ina sa emergencies with the association the we pornos wizija mwetu mundu mukano umwe muno utailanga ukwetie kwika ukwetie kuonga ukwetie kwatanga yu wiyambia ukombea na muka wako pata ni wegara ni wathela kana nake mundu mukayambia ukombea bwana onge umuonie TV umuonie bandu umuonie pononi aimu ciaiza na ndiko ekombea mundu ume na mundu mume onge unamuonie bandu wisilamba kakuitina akezela kumbe akezela ungeme kesila na sindu isu sietuma bata wakitandani wikata ndwethe ula waku wailite kuyani sio bata wabika uyambia ku wish I wish ke kane no na mundu mukawili ala ninegia ninonie uteilanga uwika ndwethe kwi maundu usoania na nundu wa maundu asu maituma bata wikata uthea kila kingi kietete thina ni ndawa 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 ile siasibili tunyusa ndawa kwimo wa utunyusa ndawa ni nene tena kumbe kuwati ngenda ya Mungu withi awo muskali ukawa kwamba twainda kame ukawa wa kubaluka ene mo wa usu jume dawa ile inyusa wanandu asu ni thea cia kindu kukita wa libido etha muemeu ni wasukali kana etha mukau ni wasukali thiwa anyusa ndawa cia kana ki asima ila si allergy no ntalo to allergy otunyusa anu ndo okowanga ni tuthea cia na ndawele ngijita wa contraceptives tindawa banga usi dawa sio banga usi ndawa ite side effects ndawa isu kwanza taisu imwe sita wa ndevo na angi ituma kama thitha na hivi andena bata na chao na ndu isi ila andu make sex ni transfer ya kindu kita wa fluids mundu ume kwanza na kisi fluids isu ya mundu muka yimulika onake mundu ume anaenda akala tulaundi tutatu kana tuna ayambe yothikamwe ila ingi ayambe yotethewa yandu mautethesia etethewa kethia tethewa kwatililwa tethewa nundu wa thina wa ndawa kindu kila kingi kita wa poor diet maliwela tukwikata tukuwa la tukoya bisi ibindani yisio mbua andu ni manakio ya isio nimana kio ya ndoma makwase mayigara mayisa na utumia ingi mewiwa kamusele na tomalu na tuilikanwa nthini bithi ya mutumia cio ayuma kwa chai wiwa kanyika kombe kama kachai na anywa amaituma tene ni mesi leu wa mutumia akawiwa leu la wina kitutu akawiwa leu museo nikenda ethiwe na vinya wa kwinza metao na kwinza maima amutiasu walete kwithiwe na vinya wamo ugethi abika kitandani ezozia gizulunesa na vinya nundu ni wiye maleu ala mailite kuthino la mwingi ni leu la tukuja na muno maleu atu ya mama chiefs nguko ishi thiolokete tukwetia kuja isu
isu mali osu meta jack of foods mali asu matuma mundu athea kila kingi kikwete thina ni undu mwana waiwe undu mwana waiwe ukithia mwana undu waiwe aiwe athiki wangu ile itailite mboga kukulia ibindane thi moni ni asimia na matwa wa emergencies ukithia mundu mukanobe mwana wake okala kataplatwa ni toba nawa na nini mai ukiwa kuma iwa yuchu nikietie thina ila mwana wende na kuyana alite kwa kila pati yigara yo certain 7 yanite lakini kamwana kayiki wa pambas bithugezine salamu twana nikenda mwambie kuya mibango nisa nomba kamwibange kumaiwa mwibange ochusi ndu isu sionde nundu sindo yitula ile kwika nicio sisiye kwete mathina nundu jila watinda wobete mwanai ndo ba machine whether ni kwikata ni kuyana twana tutinda atobetwe 24/7 wona kakendo katheyu kalika ukithia mauni manene mwilongi ni wanene biye indi kukungi kwambio sio kana ndini kwa sio kana ndini na kwa wathauka tula tukindi twili twitha atwa mundume twibanthi tuyambe yolika rithia be kundu twalikile na ndu isi gensis kome umanyondo mailete kwika mukamba wa tenene wesi undu kana kekwewa jambe kamwana kaendee na kuyewa keka nini kale kagwa mali kosa chao zere na wikwata atukili uithesia nikenda twikalike kakundu tulika ju pai mwana imosi otwana ugethia badele kakilio kamwe kana baikindu acha yako sia ile si ndwese ila imbeu ndau kicho kikuja chao keuni choke ku chambeu revia pai bandu bembeu revia sie bubu na yundo sieka na nisialikile na kunthini nundo musiainde kuthesia ona be bandu bangi 8 ebinda ya tene undu mayawa 8 mayawa maikwatangwa nesa kala kabumbu kaitungangwa bayulu kayumanga baute indi jume yakakoba bamba siake kata kakalika tikadu se mukamba akusa si unondo bakati lawa tika kala ila ndo aje kati nenda unondo kama lakini si amuse koso ni wangelewa wene azendwezi yekati kalema kauke bukati ila kana kekwewa kekeletu kaya wakaikushu kayumwanza nundo kauniko kainchini kala katuma angale yegaba uma na nicho kitu mugamba watila aigeima muno enda mundu mugatwa awa atole wewe injini yekwe kaba imo yokiwa paimo yawewe atubwe wethiende utania lakini ju ela tuko ya siana bitu kise inesa kele tuikaya ka prepare wenesa nundu etha wasia kele wamanya wasia kibeti cha mundu chauni wasiaka mwana manyatika mwana ni mutumia wa mundu wauni na be ndu utonya kumweya ukesothinia muka nundu mundu ni watu aiwe ni mundu na no akoa kayuma no akoa kayuma na ndu sina mo aume ila wamanya na wenda tonya guyosu akwata wani problem akwata wani stress kwanza mundu ume akithata tonya kitandani akwata wani chua kingi ukethia ni chua kitu mai libido yende ya maudala nundu ena chua elilikana bika kitandani amwe mukemwe kaka kugila senti koa kayuma what aiwa stress aikwatwa ni stress ile stress tuneni twasia siali kamundu i stress isu situma mundu atethi wana bata na indi ka mwana keananga tuyambi yokathoya kasirwali keto waka boxer sio mbwa ka boxer tikala kakwete kuya ume mesiko ya siana sio aume mabaya kajata kandika mete awazuma kajado azuma lekaze zilio na withi ya mundu ni utwa ibeti itatu indi ukethia siambe thitu nundu mali ni jaikiweka ndai kuniteneso kwatete nsebe aume maitu makamba twithi manyisi ikulecha kika kunwa nsebe wauma uyani uyumya ngwasi anicho kitumi Biblia kwasia kondo wa mundu akatia inya nethe na akalumane na muka wake nikenda mathima seubye musiwo pandu batemwa itu ukukia pandu bate muthonu okwikata ukukia na ubo wa muthonu okwikala ilo bitumano inagu
ai muthoni aokie kuitithwa maitu wa muka kuoka kuitithwa anewa athikilini kia anewa ndawa ni egara akomukenuke enuke inya kuoka kuilobi kuma kukethia no kiokethia kana no boy maitu okayokethia manda maid no maid ko yinondu ndi kumala nikenda andu mekale nezo ndu mekala yuo lota umyangwa ni maitu ebo ai ndwithia maitu ebo bau hebu na ndeba andu wendete mundu ndwithia ni wai when style koni wangu asia yuki kietete thina nundu mundu abika musiailete kumya ngwa cionthe na yiboto ataulo kana yiboto asuka nikenda mwalika kuna nzebe ukethia yigwite nesa nikenda yambio kwata binya na yithanda na yithia ni sawa ko nundu wa mikile yangwa nundu wa background ya kuewa niyo itumite libido ilela kila kingi nundu wa environment ila tui kwa swani ya somvue yitu ilovi na kazumbani kalaka sinkoluru na mwaito ni wiki yada ni ukie na wikala na mbro na kijagu geja kibau o mwaito we ambao komaba wiyo mwaito ya komaba andi to malani le sukaba pa kamuto kale gende ka mwaito akomebu na mbro aikoma kibila na nyumu ikoma kitandani kweli te kindu kikwekeka never ku and very sensitive na environment ni aka kwanza atakita ndake jamba kwi na na yuwe bya kaikendo kienda kana iswani ababe mundu environment ni ya maana ila tuenda libido jithi wejibo mundu asuma usuite bau onake mundu ume ewe kithi na aisosea akakwata ko yakecha ko akakunda ngumi ko ngwene nundu ewe yane ewe thina nundu maitu akomete ba bau na ndi ula uya wako undu bambite labda ndi bambi ndi maitu tionde wewe kila siku yenda udikala ndika kele awili kana wewe likana na mwaito bambi bakati saudi kidogo wa masingira sati uni bana bigamudia kilungito mozesi ya kilungu cha Thambarala na niwo beano ndo akwitikila kilungu na kwitikila Mutongo TV kwithe wa TV yaku nyene twa Veronica Siombua Willy na bauni bota bikamudia ni kwendea kiwiyo kisio tuko mane unende no kilungu cha twalimwe kwa metuki Reverend Toyemo ndo kwate weta wa Reverend Grace Kalamanu tonyo muona kila ibinda yonde namba yake sia simu ni 0717292812 nambela inki ni 073999 nitatu 0304 ala mukwibania mbonei ninanda wayenyu na ala mutuanite bado niko na dos. God bless you. Nini muendete muno kaya mwathime kavuka tukomane nyingi kwendani kwa Ngai. Amen.